بارك عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرآه أعربيا يطوف بها ويقول يا كريم، فقال النبي صلوا على النبي، فقال النبي وراءه يا كريم. فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني وقال يا كريم، فقال الحبيب وراءه يا كريم. قف واستمعني يا نديم، قف واستمعني يا نديم، قولا بمعناه كريم. حملت بأحمد أمه والسعد كان لها قديم. قف واستمعني يا نديم، قف واستمعني يا نديم، قولا بمعناه كريم. حملت بأحمد أمه والسعد كان لها قديم. حملت بأزكى الأنبياء، حملت بأزكى بشراك آمنة الرضا، بشراك آمنة الرضا، بمحمد عين النعيم. بشراك آمنة الرضا، بشراك آمنة الرضا، بمحمد عين النعيم. قف واستمعني يا نديم، قف واستمعني يا نديم، قولا بمعناه كريم. حملت بأحمد أمه والسعد كان
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق ذيك بها والردعان صلى الله عليه يثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد ودال على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه أمره بتبليغه للخلق من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله فكان عليه للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فبعضها من منة تقرب الله بها على البشر اللهم صل وما عليه عساها من نعمة انتشر سرها في البر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجماعها وأزكى التحية أوساها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه ورد بها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه ولا ينتشر بها روح المصلي عليك به صلى الله عليه في قلبي نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها في عناية الله بحزه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه صلى الله عليه وقد يعوذ الشرف يسري بوده وحبه ما أنظر الأكرام بنسر ذكراه نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بدور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيت التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشحوذ بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله والقمر عليه التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرب بمنصة استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأبخرت من سر هذا النور ما أبخرت وخصصت به ما خصصت صلى الله وكان عليه مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونور حير الأفكار ظهور وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف
بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لدي من عجائب ذلك النور المعروف. صلى الله وإن كانت عليه الأنس لا تفي بعشر من شر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما خفته من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقرت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا التشوق إلى سامع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد. الله الله
صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه. لي برجواك يا مولاي علقه قوية، لي برجواك يا مولاي علقه قوية، تحت بابك واشوف لي فيك يا رب نياه. وانت يا ربنا تعلم بما في الطوية، قد أقداري بما في الظاهرة والخفية، وإن عصينا وسرنا في الطريق العقية، فإن لك جود يغفر ذنبنا
خطية تحت بابك وكل منك يبغى عطية. يا الله يسلك بنا نهج الطريق السوية في طريق النبي والسادة العالوية. يا مجيب استجب وعجل بشربه هنيا. واصلح أعمالنا يا ربنا وطويا، واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا. وإن دعيت أهل وداك للعطايا سنيا، ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعيا. فيك فلهم ومعهم في الجنان العليا. عند طه النبي المختار خير البرية، بختنا بالنبي هو كنزنا والخبية. لتعك تجي في الحال منه بطية، ودعيناه للبلوى يزيل البلية. ولف صلوا عليه إنه إمام السرية. يا الله انظر إلينا، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب والوضع هذا الحبيب على ندي السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وانظر الجود الإلهي على أهل الوجود تنسج، والسنة الملائكة بالتبشير العالمين تعز. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكم على من أذم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تانيسا لجنابها المسعود، ومشاركة له في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا، ونهما من الحور العين من قسم الله له من
من الشرف بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على وذور وجود هذا المولود فانطلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه سلام على اللهم صل على محمد يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شرك الكون بتياجت بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فصرفوا يا أهل المداني فزاروا اليمن غرا واستضيئوا بجماله فكفي الحسن تغرا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد وسلم عليه مرحبا مستمر ليس يغفل مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جنة وزيدي مرحبا حيث دينا عطاء مرحبا جمع الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جنة وزيدي فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل أن يحصره العالم الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا إذا حبانا بوجود
الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم الفكر من درى لأوصاف محمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكثر عملي في العمل المقبول وتوجهي في توجه الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوض ظافرا وعلى باب عزة تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأكبر الأكبر منبوب لك المخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم عندك في عبادك وزكي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهة النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقبلتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المهدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا الآن معا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا ودنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعل ممن نصر أحد الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وأم ببركة والشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل كدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة وما علم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وزورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العتاب بالوادي الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب
في الحسن العظيم من جميع البلايا وفي الحدث المكين من الذنوب والخطايا واعتنا في عمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من الله المسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ahdiyatal fatihati ila hadrati sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi ajmain wa ila hadrati sayyidina Ibrahim wa Musa wa Harun wa Isa wa Nuh wa Dawud wa Sulaiman wa jamil anbiya wal mursalin lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى جميع الأولياء والعلماء والصالحين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه والشيخ حسن الشاذلي محمد علي البوني وسنن أنفال سنن جري الشيخ مولانا مالك إبراهيم سنن درجات سنن بونang سنن kalijaga wa Sunan Muria Sunan Kudus Sunan Gunung Jati wa Ki Ahmad Dahlan Abdul Ghafur Ki Ahmad Rafi'i bin Ki Andab Amba Khawarizmi wa Syekh Kiai Khalil bin Abdul Latif wa bin Darasaud wa Syekh Abdul Manan Batambar wa Ki Abdul Hamid bin Abdullah Asolihim wa Furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila hadratil marhum Habib Muhammad bin Ali Al-Haddar wa ila hadratil marhum Habib Syekh bin Ahmad bin Salim Asyagab wa sunasa ila hadratil marhum Habib Mustafa bin Muhammad Ad-Dirdros sunasa hadratil marhum Habib Wakar Abdullah Al-Idros ulihim wa furahim alisil jiladihim. Inna Allah yaghfir lakum wa yarhamuhum wa nawwiru kuburahum wa yul'i darajatin fil jannah wa idhu alina al-muslimin al-hadirin fi hadal majlis min barakatihim anwari masrari mulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبمعجزات نبي الله خضر عليه السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى صاحب الإجازة هذه عبد الواحد بن حنبلي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى جميع مشايخنا ومشايخكم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا أمواتكم لا جميع المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا الله يا رسول الله يا ولي الله يا نبي الله خضر. يا الله يا رسول الله يا ولي الله يا نبي الله خضر.
Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Wali Allah, Ya Nabi Allah. Khidir Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة. يا الله. وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم كم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم سبحان الله العظيم يا فتاح يا وهاب يا رزاق سبحان الله العظيم يا فتاح يا وهاب يا رزاق سبحان الله العظيم يا فتاح يا وهاب يا رزاق فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان الله العظيم يا فتاح يا وهاب يا رزاق سبحان الله العظيم يا فتاح يا وهاب يا رزاق سبحان الله العظيم يا فتاح يا وهاب يا رزاق يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد الألف المألوف اجبر لي حاجتي اللهم صل على سيدنا محمد الألف المألوف اجبر لي حاجتي اللهم صل على سيدنا محمد الألف المألوف اجبر لي حاجتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله الله الكافي وقصد الكافي ووجد الكافي لكل كافي كفاني الكافي ونعم الكافي ولله الحمد الله الكافي وقصد الكافي ووجد الكافي لكل كافي كفاني الكافي ونعم الكافي ولله الحمد الله الكافي وقصد الكافي ووجد الكافي لكل كافي كفاني الكافي ونعم الكافي ولله الحمد سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا اللهم صل على سيدنا محمد يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني اللهم صل على سيدنا محمد يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني اللهم صل على سيدنا محمد يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم نسألك يا من لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا ملك السلام يا مؤمن الآخر يا الله يا بيت يا والمتعال يا مرتب يا متكب يا عافية يا رفيع من كلام يا ذا الجلال ينكم يا مغفر الجامع والمغربان يا الله يا نافي النور يا هادي يا مهدي
نسألك اللهم يا بجاه كل ما علمتنا وعلم علمته واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا وتصر عيوبنا وتنصر أموالنا وأصحابنا وجمعنا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما ومعصوما وثبت إلى من القيامة اللهم اجعل إيمانا بك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الخير والاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من السر اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتباركنا بالصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم سلم أمة سيدنا محمد وأصلح بين أمة سيدنا محمد وفرج أمة سيدنا محمد وأغفر أمة سيدنا محمد اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين والظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام اللهم صل على سيدنا محمد تنفع عنا بها السحرة والأعداء وتسلمنا بها من جميع الأمراض والبلاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهلك بها أعداءنا وحسادنا وتهدي بها أقامنا وتسلم بها أحوالنا وتقضي بها حوائجنا وترفع درجاتنا وتقضي بها أموالنا وصحابنا وتعود بها بركتها علينا وعلى أولادنا وذريتنا وعلى أهل وسلنا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم طول أعمارنا بالصحة والسلامة والعافية والقوة على العبادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul Muhtaramin, para habaib, para alim ulama, lebih-lebih yang kami hormati dan kami taati Al-Habib Mahdi dan juga Al-Habib Ali dan juga Habib-Habib yang lain yang kami hormati dan kami taati, para alim ulama, lebih-lebih yang kami hormati dan kami taati Kiai Haji Mas Sahal dari Lebak Sari dan juga Kiai Haji Muhibbullah Khalil dari Pajaran yang kami hormati dan para alim ulama yang lain yang tidak bisa kami sebut namanya dan tidak kurang dari ketakdiman kami kepada beliau. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan taufik hidayah dan ma'unahnya kepada kita sekalian sehingga kita semua bisa menghadiri
bisa menghadiri acara yang sangat baik ini, yaitu Majelis Khair dengan penuh hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan kita semua tetap dikumpulkan bersama para habaib, para kiai sampai nanti pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawah ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua tetap bisa melaksanakan jejak langkah beliau dan syariat beliau sampai akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk menyingkat waktu, kami mewakili dari masyarakat Kendang Dukuh, kami ucapkan ahlan wa sahlan ala hudurikum, dan juga kami mengucapkan sangat berterima kasih lebih-lebih kepada beliau Al-Habib Mahdi yang telah mempercayakan kepada kami untuk ditempati dalam acara Haul Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddar dan Habib Mustafa bin Muhammad Ali Idrus. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami atas nama masyarakat Kendang Dukuh mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, baik itu tempat atau hidangan, lebih-lebih kepada para habaib dan juga para kiai dan juga para hadirin hadirat. Atas kehilafan, atas kekurangan inilah yang dapat kami berikan kepada kalian semua, dengan harapan mudah-mudahan semua jerih payah kami dicatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk menyingkat waktu kami akan membacakan acara berikutnya, yaitu acara Mau'izatul Hasanah, di mana Mau'izatul Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Ali dari Pasuruan. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad wa maulana Muhammad. Maaf, Al-Habib Ali dari Banyuwangi. Ya, kami kurang tahu ya. Jadi untuk Mau'izatul Hasanah yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Al-Habib Ali dari Banyuwangi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad wa maulana Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Kesuwen tuh. Situ enak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim
على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب آمين يا رب العالمين. Para hadirin hadirat, para rabu simulja, wabil khusus Sayyidi akhina fillah walillah Al-Habib Sayyid Mahdi bin Muhammad bin Ali bin Saleh Al-Haddar dan Habib Amin Al-Mahdali, Akhi Sayyid Muhammad bin Abdullah Segaf dan Kiai Al-Haj lali anak jenengan antum Ustaz, Kiai Al-Haj Muhibbullah dan para kiai yang lain, para asatid, alim ulama, masyayikh, guru-guru ngaji semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, sehat wal afiyah zahir batin. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Mereka bahasa Indonesia paham tak paham? Paham? Hah? Lebih campur ki? Bahasa Inggris. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semuanya di tempat yang mulia. InsyaAllah kita dijadikan manusia yang mulia. Allahumma. Semoga kita mengingat-ingat orang yang mati, kita kelak mati diingat-ingat oleh orang-orang yang setelah kita. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan siapa orang mani'tana bimautihim, barang siapa orang yang perhatian, orang yang kamun perhatian kepada orang-orang pun sobung umur, tak tahu orang tuana, napa tetanggana, napa guruna, dia perhatian, kirim Fatihah, kirim doa, kirim apapun itu, sedekah angki orang tua, insyaallah mun sampean sobung umur, beda orang-orang setelah sampean akan perhatian kepada kita. Allahumma, makanya InsyaAllah sebab kita hadir di tempat ini untuk mengingat orang yang sudah meninggal. Kita hadiahkan pahalanya untuk mereka semuanya. Semoga kita kelak meninggal, kita selalu diingat orang-orang setelah kita. Banyak orang yang mengirimkan Fatihah buat kita, mengirimkan pahala untuk kita semuanya, sehingga kita di kuburan makmur dengan pahala. Allahumma, Allahumma. Diceritakan beda cerita. Setong kitab mereka beda cerita. Orang alam kubur nega seperti malam Jumat. Biasanya orang malam Jumat nega beda apa? Yasinan kan nengki, beda tahlilan, apa boleh? Tiba orkesan beda. Osabung. Alhamdulillah. Kan malam Jumat, Masya Allah, kegiatan-kegiatan yang dibawa oleh orang-orang terdahulu untuk mengingat mereka orang yang sudah di alam kubur. Diceritakan ketika seseorang di alam kubur ini, ada orang setiap malam Jumat keruyuan Pak. Napa keruyuan mereka? Enggak beda ngakanan mereka mayoran. Wah, beda setong sing di alam kubur mereka tak norok dulu. Apa mereka? Ngakan tibi. Ngakan tibi. Sing lemak lebih mereka orang rombonganmu mayoran. Rebutan beda sing dapat juga kepala ini tok. Ono sing tok segone tok. Ada yang dapat cuman tempatnya tok. Ndak itu apa-apa. Karena kerebutan, gak sampean berebutan ya apa? Satu piring direbut orang 10. Wow. Tumpes deh. Tapi pada setong orang ini kan sing sabung umur, iki tak norok mayoran di tibi, alhamdulillah. Subhanallah, sampai berapa hari, berapa tahun,
Sampai malam Jumat sing berapa tahun melok-melok. Boh, mak norok bonjong. Kenapa kok sekarang ikut-ikut mayoran, sama-sama mayoran? Sudah sana. Iya. Biasanya setiap malam Jumat anak saya itu baca Fatihah, Al-Fatihah ila Pak Slamet. Al-Fatihah, di Fatihah. Jadi saya tidak ikut mayoran, anak saya setiap malam Jumat dikirim Fatihah, setiap hari ngirim Fatihah, tidak butuh makanan dari orang lain. Orang-orang mayoran, Al-Fatihah ila hadrati habibillah wa ila ruhi walidina walidikum muslimin muslimat. Jadi campur dari satu. Tapi enggak, anak saya khusus untuk saya semua. Alhamdulillah. Dan semakin anak saya sobung umur, enggak ada yang ngirim Fatihah lagi. Enggak ada untuk meneruskan daripada Fatihah tersebut. Akhirnya apa? Mayoran bareng-bareng. Mayoran bareng-bareng. Makanya hadirin hadirat rahimakumullah, didik anak-anak sampean bukan nanti kelak sugih. Target anak sampean bukan menjadi orang yang kaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Target anak sampean bukan berarti anak yang jabatannya tinggi, benih. Akan tapi target anak-anak sampean jadi anak-anak si saleh salehah. Karena apa? Mun sampean di anak si saleh salehah bisa ngirim fatih, ngirim sedekah angkui orang tu. Alhamdulillah. Mun sampean di anak kudu dadi sugih. Ayo kerja, alako. Kan iki. Andi alako Karangsono apa iki? Hah? Kendang, andi alako Malaysia. Terbang Malaysia. Usaha sampai Malaysia. Kan iki. Orang tuanya sakit apa? Kirim ATM. Kan iya. Musobung umur kirim ATM. Beda ATM kuburan. Beda apa sobung? Makanya mon sampean perhatikan anak sampean didik untuk setelah sampean ketika mening. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada itu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah nggih. Saudara saya, keluarga saya Habib Muhammad Habib Mahdi nggih, membuat hall untuk mengirimkan hadiah kepada orang tuanya. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi satu bentuk berbaktinya anak kepada orang tua. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Bercerita boleh. Sampai lebih bercerita lagi. Nah orang TK bercerita. Beda cerita. Orang tua tak toman belajar, tak toman majelis ilmu, adzikir tak poron. Odi penuh maksiat, melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Di anak setong mereka sakit, orang tua mereka sakit. Akhirnya deket-deket mau meninggal, ya Allah, ingat mun bulu sobung umur siapa sing ngirim Fatihah nika. Anak bagi setong nika. Akhirnya anak nika si setong titip pagi ambek setong Ustad Kiai Muhib nggih, kula wasiat mbek sampean. Niki saya sudah sakit. Ya, saya sudah sakit. Hidup saya kotor, penuh dengan maksiat, lupa tak bejeng, tak sedekah, tak puasa, tak napa-napa, tak amal ibadah sama sekali. Jangan sampai anak kula neka pada enggak bulu. Tak bejeng sama sekali. Titip ki ajari salat, ajari puasa, ajari sedekah, ajari maca Al-Qur'an. Akhirnya sobung umur nika orang. Orang yang tak toman taat nika sobung umur. Namanya orang sobung umur punya maksiat, Pak. Kan engki buk alam kubur. Kan engki smackdown. Tapi alhamdulillah sebelum sobung umur nika orang tua nika wasiat. Yai, wasiat ki ajar lagi anak kula, ajari Al-Qur'an,
ajari puasa, ajari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engki. Subhanallah, tak bisa baca Al-Qur'an. Ajarin baik kiai. Ayo jom baca. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya baca Bismillah. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Pun tak bisa apa boleh. Cuman pertama bisa Bismillah. Tak bisa Al-Fatihah. Napa Al-Fatihah. Biasanya orang jumbo-jumbo sing kotek-kotek nika benih Al-Fatihah. Hati-hati salah nika iki. Napa boleh waqiah, tak bisa nika orang. Akhirnya kiai bocong nika bismillah nih. Bacaan bismillah hadiahkan kepada orang tua sampean ki. Maca bismillah. Hadiah pahalanya sambungkan kepada orang tua. Bismillah, tak napa-napa, tak Fatihah, tak Yasin, tak tahlil, tak waqiah, tak napa-napa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Pun subhanallah. Beda orang mimpi, orang sing sombong umur gara-gara maksiat nika, subhanallah, dalam kenikmatan yang begitu hebat. Padahal nika orang kan tak taat sama sekali ki. Mak bisa dapat kenikmatan yang begitu sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Apa sebabnya? Jawab orang ini kan apa? Alasannya saya tong bulan di anak si saleh, anak si belajar sampai saya tong kiai, ajari ajaran bismillahirrahmanirrahim. Ala tanda bismillahirrahmanirrahim nika bacaan bismillahirrahmanirrahim hadiahkan baik kula, sebab ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Allahumma. Napa boleh anak sampean Al-Fatihah, Yasin, Waqiah, di ilmu fikih, di ilmu nahwu, di ilmu Al-Qur'an, tafsir dan lain sebagainya. Insyaallah mun sampean di anak si saleh salehah ki sampean dosane ampuni sepora sareng Allah Subhanahu. Allahumma. Apa? Tujuannya sampean punya anak itu seperti itu. Jadikan anak yang soleh soleha. Jadikan anak itu benih S1, S2, S9. S9 Samsung gitu. Apa? SS profesor tapi tak bisa bismillah, tak bisa ngirim Fatihah, tak bisa ngirim tahlil. Apa fungsinya punya anak sampean? Tak tanya sampean ki, punya bayangkan ki, sampean bayangkan, punya anak 5. Punya anak 5 ki, di anak 5. Sing setong S1, profesor, doktor. Napa boleh? TK, mbungun, pengajar. Tak tahu lah napa boleh nikah. SSS etalase apa boleh. Tapi tak di satu pun yang solehah. Apa fungsinya sampai punya anak? Sama sekali tidak bisa kirim Fatihah. Buat apa sampai punya anak? Mending sampai tidak usah nikah, tidak punya anak daripada anda nikah punya anak merepotkan anda di akhirat. Awwalu ma yata'allaqu bihir rajul ahluh wa auladuh. Nanti yang bakal nuntut sampean sederja nega, sing bakal nuntut benih musuh, Pak. Sing bakal nuntut di akhirat neka benih musuh sampean banyak musuh alam dunia neka benih neka sing nuntut sampean alam akhirat. Tapi sing pertama nuntut sampean anak sampean. Istri yang sampean sayangi bakal nuntut sampean. Sing sampean pernah alam dunia, di alam dunia sampean sekarang ini, ayo Bu, pakai kudung, Pak burun Pak panas. Ini orang sing nuntut sampean neka. Ayo Bu, tutup aurat. Tak usah anggui baju seketat-ketat nika. Neka orang sing nuntut-nuntut. Tak nyaman mau tak ketat. Kan engki orang neka sing nuntut sampean. Tak boron, Beb. Sudah saya nasihati, Beb. Terus wis, mana dok? Ndak mau, Beb. Wis, selesai Anda nasihat sampai dari situ. Anak sampean suruh sholat, anak sampean suruh belajar, ndak mau, Beb. Wis. Cukup sampai ngono tok. Cukup. Kalau anak sampean ndak makan, 1 hari ndak mangan, sedina tak ngakan. Sehari tak ngakan, bayangkan.
Wah, cari sedesa, se-RT. Bukan mana kari ben. Matangakan ben, sakit ben. Tak purun ngakan, tangakan, terus. Kan iki. Tak purun aja Mbak Mbi iki. Terus kenapa? Kepingin anaknya ngakan. Kan usaha semaksimal mungkin. Lah sampean usaha untuk jadikan anak saya soleh, kan perlu usaha, Pak. Perlu usaha. Tak purun. Dinalah, loh. Iki perlu jiretan lebokno kali kentirno. Ana wong ngene kene julekno apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sampean mendidik anak si soleh neka Pak, perlu usaha. Kerahkan semua tenaga sampean, perlu cambuk, perlu pecut. Perlu, lo harus tega sampean. Karena apa? Mun sampean tak tega ilam dunia, sampean lebih bejat nek anak sampean mun tak taat dekat Allah Subhanahu wa taala, sampean bakal dituntut ambek anak sampean. Sampean tar ke masjid, anak diskotik. Sampean tar majelis ilmu, istri tak majelis ilmu, hati-hati. Hati-hati sampean. Mun masuk surga Allah Subhanahu wa taala panggil. Anak sampean in neraka karena tak taat orang tua saya taat. Tak ngajak anak, tak ngajak istri, dipanggil sama anak sampean, dipanggil istri sampean. Saya masuk neraka kata anak, istrinya saya masuk neraka kata istri, dipanggil orang tua. Gini. Tidak bisa ya Allah. Ini ya Allah tidak pernah ngajak saya untuk majelis ilmu ya Allah. Tidak pernah ngajak sholat, tidak pernah ngajak ke masjid, tidak pernah ngajak majelis ilmu ya Allah. Dia berangkat sendiri, tidak pernah usaha untuk saya bagaimana ngerti ilmu ya Allah, masukkan ke neraka ya Allah. Bapak soro Pak, dimasukkan ke neraka bareng anak dan istrinya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selamat semuanya. Amin Allahumma. Hati-hati hadirin, hati-hati. Sallallahu alaihi Muhammad. 20 menit. Terus ki 5 menit boleh. Kaping 2, pastikan anak-anak sampean untuk giat belajar ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giat. Jadikan anak-anak sampean mereka semangat untuk menuntut ilmu. Orang yang di ilmu mereka Pak, sukses mereka hakikatnya Pak. Orang yang di ilmu mereka benih ilmu PPKN, benih ilmu EIPA, benih ilmu Nabi Muhammad. Beda setong syair. Akhu ilmin hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu wadul jahli wa huwa yamshi ala thara yadhunnu minal ahya wa huwa adimu. Orang yang di ilmu, ustadz, kiai, santri, habib dan lain sebagainya. Orang yang di ilmu, akhu ilmin hayyun khalidun ba'da mauti. Hakikatnya mereka orang hiodi kekal meskipun pun sobung umur. Orang yang di ilmu mereka hakikatnya odi. Loh, sobung umur beb, odi mereka. Odi. Tanya begu lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani sobung umur apa tak sobung umur? Sekarang yang dibaca manaqib siapa? Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Orang yang sobung umur tapi ilmunya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Audit napa sobung umur? Sobung umur, tapi baca nih kan Maulid Habsyi ki. Maulid Habsyi seakan-akan hidup bersama kita. Ratibul Haddad, siapa sih ngerti pagi? Al Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al Haddad. Kamu Habib Abdullah nih kan? Sobung umur Pak. Tapi subhanallah sampai Pasuruan, sampai Banyuwangi, bahkan seantero negeri yang belum membaca Ratibul Haddad. Seakan-akan odi, hakikatnya odi. Mana pengarang-pengarang kitab? Safinatun Najah, Al Habib Ahmad bin Umar Asyatiri. Mana? Sobung umur Pak. Kan engki.
Tapi setiap pondok membaca kitab Safinatun, hakikatnya odi. Kan ini hakikatnya odi. Hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi rami. Padahal persendian mereka pun sobung umur kubur ambek orang-orang. Sobung. Ditanya Pak Bulu, Nabi Muhammad gimana? Sobung umur, Pak. Tapi subhanallah kita rasakan syariatnya sampai sekarang. Berkat ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Paham ki? Paham tak paham nega? Makanya hakikatnya ilmu nega odi. Sebaliknya wadul jahli wa huwa yamshi ala thara. Orang sing bodoh, tak tahu ilmu, tak tahu syariat Nabi Muhammad. Apa om iki kira? Hei. Sallallahu alaihi Muhammad. Wadul jahli wa huwa yamshi ala thara. Tapi orang bodoh, tak tahu ilmu sama sekali. Apa rukun sholat, apa neka puasa, apa neka sholat, syarat sholat, si membatal lagi sholat, tak tahu sama sekali. Wadul jahli, dalam masa bodoh, keadaan bodoh, tak tahu ilmu sama sekali, tak tahu man monduk, tak tahu man belajar madrasah, tak tahu man TPQ, sama sekali. Wahwa yamshi ala thara. Odi Pak, odi adan kita semua nih, ada hidup di kalangan kita semua. Yadunnu minal ahya wa huwa adimu. Tapi orang-orang mengira sobung umur neka. Apa? Tak di manfaat. Tak di ilmu neka, tak di manfaat sama sekali. Mun sobung umur mate. Sekaya mati kayanya. Yang punya jabatan mati jabatannya. Bukti siapa? Fir'aun. Fir'aun neka raja kan engki. Fir'aun mate, kerajaannya mah Korun kan kaya kan engki. Korun isdet, kekayaannya juga mati semuanya. Tapi alim ulama orang-orang soleh ketika sobung umur ilmunya tak mati. Kiai Hamid sobung umur beda santri, beda pondok, beda ilmu-ilmu yang diajarkan oleh santri-santrinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kan manfaat lagi, makanya pertaruhkan anak sampean untuk ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala bukuku. Semenit. Allah Subhanahu wa taala ajaraki Nabi Muhammad. Ya kan ya? Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wa qul rabbi zidni ilma." Ini Allah nyatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, waqul, katakanlah, berdoalah, zidni, tambahkan kepadaku ilma, beda orang sing lebih kealiman Nabi Muhammad. Sobung, yakin, sungguh, ongguan. Nabi Muhammad neka orang sing paling alim. Karena ini syariat mereka melewati Nabi Muhammad. Tapi Allah mengajari kepada Nabi Muhammad, waqul Muhammad, berdoalah, zidni, tambahlah kepadaku, tambahi gula ya Allah ilmu. Nabi Muhammad mereka orang yang paling alim, tapi masih diajari oleh Allah agar supaya bertambah mak bedo orang kondang mereka. Kendang, tak nabi, tak rasul, tak ustad, kan ini, tak habib boleh, tak adu ya Allah, mundoa lagi, rizki si barokah ya Allah, tak barokah, tak di ilmu, ya Allah, terpetinggi ya Allah, tertinggi korupsi benar. Kan ini tak di ilmu. Tapi berdoa ya Allah, di ilmu ya Allah. Jadi aki anak-anak gula si soleh-soleha ya Allah, di ilmu ya Allah. Anengki bukti nih Pak. Ilmu nih bukti kehidupan yang kekal orang sing endil.
ilmu. Mun jabatan 5 tahun. Anenggi. Mari 5 tahun kecrek. Anenggi. Mekek 5 tahun kau. Boh, mari korupsi iki. Muntah. Mare Pak. Tapi orang di ilmu nggih sik muda. Tojo ya atas iki. Alhamdulillah. Kan engki Zat. Sik muda, tapi tojo ya atas. Tapi tua tambah atasan boleh. Kan engki. Ki muda atas napa boleh tuh? Tua. Tapi mon orang di harta, di jabatan, entek jabatane mari tojo ibu. Mon entek hartana, edan. Kan nggih. Kebakaran. Wes tak sadar diri sudah. Langsung kemana dan kemana. Kan nggih bahaya. Ilmu nggih. Ilmu. Yang pertama mereka sampaikan ilmu dari aki untuk yang utama anak-anak sampean, khususnya untuk sampean dan anak sampean jadikan ilmu tujuan utama karena ilmu akan kehidupan yang kekal di dunia sampai akhirat. Yang kedua, sampean perhatikan anak-anak orang-orang tua yang sudah meninggal, insya Allah sampean akan diperhatikan kepada atas orang-orang yang sampean nanti setelah meninggal, insya Allah banyak yang mengirim doa kepada sampean. Allahumma insya Allah yang sedikit ini menjadi ilmu manfaat, menjadi ilmu barakah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah bisirril Fatihah. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Habib Ali dari Banyuwangi, Jawa Timur yang telah menyampaikan beberapa ilmu kepada kita. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan merupakan ilmu yang bermanfaat dan berberkah sehingga kita bisa melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirah rahimakumullah, untuk mau'izatul hasanah berikutnya kami haturkan kepada beliau Al-Karim Ibnul Karim Kiai Haji Muhibbullah dari Pajaran. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad wa maulana Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa nuri qulubina Muhammad Ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Al-mukarramun sadatina al-alawiyin, para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus pengasuh Majelis Ratibul Haddad Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Haddar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur dan memberikan kesehatan zahir dan batin. Amin.
Yang mulia Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf sederi Banyuwangi seampun lamarengen nasihat taujihat irsyadat deka kaula bermanjenengan matur muga dadi ilmu semanfaat. As-Sayyid Al-Habib Muhammad As-Segaf juga sederi Banyuwangi wal Habib Mami Mahdali juga semulja guru kaula semulja kiai Mas Sahal sederja para ulama tanpa terkecuali matur muga paring lanjang umur sehat wal afiah amin. Allahumma angin semu santa celep rasana senyaman dak mohon celep saya dibudur aja lon kelon niku sapa ngajak pengajian rusuh. Para hadirin saya sangat badan kol muljaki gela Al-Habib Ali Zainal Abidin panggilna Habib Bidin. Beliau ni kesuarana nyaman keng kaula tak oning cek mulai asar cek keng oning asar bude ka entok ke teret ke pajeran le gela. Habib Bidin ampun maringin pan berempan nasihat mentor muga dadi ilmu semanfaat. Aneka marena bentung pas kok teri di budi. Ti nama saya kok teri benek keneng kewe germut tengki. Telur amare gelar temancon di budi rela. Ya selamat engko ajengguan ki. Tak pate sarah. Masya Allah barokah kek nyelekek ke habaib alhamdulillah punya areng geleru ke gula pak tore bib torbe gula benih habib wah cok senekan habib deh ya tak percaya barokah kek nyelekek dah ke haba mereka cak sampai sa ke habaib alhamdulillah antar muka bolong tunya akhirat gelak terangaki anak sesoleh soli ni'amal ilahi alal ibadi kathiratun wa ajallahunna salahul awladi. Nikmat dari Gusti Allah nikah banyak macam sepaling raja nikmat Gusti Allah semaren iman ben Islam ingki panika mun ebri anak se soleh soli penyaman ra saatnya ngakui lagu kok nikmat sepaling raja dari Gusti Allah nikmat Islam nikmat iman mun ebitong ada sekelar mitong nikmat Gusti Allah nanging se paling raja wa ajallahunna se paling raja nikmat Gusti Allah mun ebri anak se soleh soli ha dia lah ha demi tak kenceng tangi dengan kingko ben cium biko aja sekarang cari baca lekare lang tolang ngedeging lah mahar deging Habib Bidin gelar kare tolang ngare lah pak cak niat ngaji ke gulem ya ngaji negala ke Habib engki teti nikmat dunya ni kemun sampianan di anak se soleh soli pak soki keng anak ngelama bu jabat nateki sukses ekonomi sukses lako soki montorop ngedirep ino papote tero ya mele ring sampean teroan ke montor tapi dek kiai ku montor kiai ngerup ngedirep pas tero ke montor pas tak tero anak tero dadi kiai tak ada iya ruh can Habib Bidin kan seneka targetaki anak cek dadi anak sesoki soki belum tentu pelak praten kesampian pak
Cek sampean andi narjet anak dadi pejabat, pejabat belum tentu engak kebapaan ka embon dan kadang karo orang suruh maca Quran, bejer, buru, sangwen, bapaan keremen orang lain, anak an main domino. Benene ketocunan di anak nikah, sopa aja bede sya'atu wa aki mula ampun bleman kang ngarsanipun Allah Subhanahu. Tahu saja lanceng. Cara ndak remo Ustaz? Caranya montoran di anak sesoleh soli, oh tak gampang Wak, tak gampang. Abah kula ini kan di tretan sedojo 16 ibu situ. Tak ada kakek yu, di anak dua lengetek, muntala kabe, suntik, sompet. Kalabi ajem sambian, ajem abuduan banyak, koceng abuduan banyak, mah tadi rengken dua anak cukup can. Norok ka sapa jeria? Kula masih nek kene anak para 6 apa? Bongku andare le 4 sinoro. Bungko kare situ. Ari lah bubut boleh. Dan macam lagi ayah dek lah, kau nak laku apa? Celok som corona. Mulai Recep tak ada oncengan sekali. Recep rebe, apa burung saya beda. Bila ada oncengan dia nyelcel dia. Ada kena corona aja lah. Agar boy. Ya lah komat pole koronan kabit beda pengajian lah komat pole. Aduh, lebeng kesongku koronanya. Remmer ya. Terus dah. Urunan berapa kagayu ngoja kiai soros terus deh ya. Ngocebi korser be kok ban. Cara ndak remet terus di anak saya soleh-solehah tak gampang Pak. Tak semudah membalikkan telapak tangan, tak semudah dibayangkan, tak semudah angan-angan. Melarat. Al-Imam Ahmad Rifai, terkenal kelaban Imam Ahmad Rifai ada bu. Istaqim binafsik yastaqim bika ghairuk. Kaifa yastaqimu dhillu wa a'waju wa a'uduhu a'waju. Al-Imam Ahmad Rifai adabu mun sampian dek bebe netro lorosah, mun sampian dek bebe teroma panah, yakni anak toro netro bagus tero bektiyah teroma panah kering tuana. Pertama istaqim binafsik, sampian patepak kade, sampian peloros kade, sampian pabekteh kering tuana beng sebeng, maka pasteh anan sampian bekal, pasteh bekal abekteh ke sampian. Birru abaakum, dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birru abaakum tabirrukum abnaukum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka niscaya anak-anak kalian akan menjadi anak yang berbakti kepada kalian. Artinya jangan berharap anak ini bisa bekteh kering tua, mun sampian tak bisa bekteh kering tua nanti. Sampian mun nyom tanang anak, dapat anak sampian nyom tanang bapan tanang bun, anak sampian yang ngerekam Pak. Sampian mun nyerangap, nyentak, bengal, mantelik, ya dan ring tuan, anak sampian lebih parah dari sampian kuaku naudzubillah. Apa nikmat tah? Odik ning tunya mun anak ngak nikah. Jabat na teki, cawok gawok jabatan, Fir'aun lebih teki jabatan nah. Soki dapun Habib Bidin gila, cawok gawok Korun ada sampai tadi harta karun Pak. Kare cerita nah, wallahi hum fit turab, mate kabilah. Kemma Haman, kemma Fir'aun, kemma Namrud, kemma orang-orang sejojoh, kemma orang-orang sehebat bilang ada. Saya ngocak engkau saya kuasa, kelopain jak Gusti Allah saya maha kuasa. Setia ki betiti patenggi,
Tak dadi nyalon boleh ngak-ngangan kake. Setia kake dadi DPR. Nyanyi ngetok, nyanyi rapat ke ngeruga kiring Islam. Ki dadi kake ciong. Nyalon boleh kake tak dadi stres gila kake. Enggi napa enggi? Habib Bidin kala ada bumon ilmu ba ilmu benih jabatan 5 tahun ilmu ada beng kita sampai mati mulja. Engki na engki. Berempa orang raja pakai nek gara-gara ilmu, berempa kanak kene bisa peraja gara-gara ilmu. Umur tua keng tandi ilmu bisa titik kanak kene. Kanak kene umur keng barokan ilmu. Setua juduk nondu. Barokan ilmu. Ngakana apa tang anak ngakana se. Muntan di ijazah ngakan apa kula tak lulus SD pak, tak lulus SD. Ngakan gula sampai makin nyamanan kula kakana Nabi seki sokirwa. Jak gula tak, aduh cak beras tak luang dan kadang gula ngakane mandiman melolo. Nakane nyaman tadi kiai. Mulai nari kiai berkate, keng mak ingat kok kelopai. Paham engki? Ndak remacaran montoro teti anak semapan ndak babana istaqim binafsik yastaqim bika ghairuk. Peloros kade kering tuana, pamapan kade kering sepona yastaqim bika ghairuk, maka kebeben dikit bekal lo. Kaifa yastaqimu dhillu wa auduhu a'waju. Bagaimana mungkin bayangan akan menjadi lurus sementara sesuatu yang ada di atas bayangan tadi itu bengkok. Contoh nih, jeung bejengan. Jang bajangan beben tanang kula loros tak loros. Mun apa bengkok? Bengkok tak bengkok? Mun apa loros tak loros? Mun bapan loros dak beben loros, mun bapan bengkok norok. Noron ka korbin berarti. Daya. Ngedi. Tinala kasar parot. Tembang alos sebutun. Ya pidato tibi kaki dina. Oh, pacana. Nyak benyandreng bini jon tujon kapi pacana. Tujen ke pengajian maksudnya. Kelar sampai gol 2. Kelar sampai gol 2. Pesan tak kelar. Aja mau apa yuk? Pola kobra juga pola. Kelar ke pengajian. Alhamdulillah. Wis ngajin ke Habib Bidin gila. Sambian montoro hebat tas, sambian tero apa na? Oh anak tero ahli sholat, sambian pecekak saja deh. Oh sambian tero di anak saya solihah, pesekut dengan kuiroko. Enggi, pesekut nekuk tasbih, cek nekuk remote melolo. Anan soro nekuk tasbih embon nekuk remote, kita ke noron ke samu tak noron ke korbina. Kula bilang arokok pak. Bilan kula rokok ngebes, jangan pacet rokok tak melek kula. Olen beri. Abane kemun ngeding bono rokok bubuh kereng tak mangke. Kula mun arokok ngaji, kula ngaji ke abah mari maghrib sampai isya. Ngaji jurmiyah kula bilang sareng sulam. Mun kati